uprkos veoma raširenom mišljenju da je najveća ekonomska vrednost pčela u stvaranju meda i pčelinjih proizvoda, to je daleko od istine. Ako ćemo već da pričamo iz ugla ljudi, šta je to, čemu onda one služe, šta će one nama, najjednostavnije rečeno, pčele oprašuju bukvalno veliki deo hrane koju mi jedemo. Znači, oprašivanje ili prenošenje polena sa jedne biljke na drugu omogućava opstanak biljaka cvetnica, omogućava njihovo polno razmnožavanje. A ne bih sada da dužim zašto su nam cvetnice važne. One su dominantna grupa biljaka na ovoj planeti i predstavljaju početak u lancima ishrane, hranu za mnoge životinje, pa kažem i za nas ljude. Tako da ako gledamo ekonomski, najveća vrednost pčela je upravo u oprašivanju, a ne u tome što nekoliko vrsta pravi med. Takođe, važno je napomenuti da u oprašivanju ne učestvuju samo pčele. Tu su još i mnogi drugi organizmi, ali pčele svakako jesu najefikasnije u tome. Na globalnom nivou je primećen trend smanjenja brojnosti vrsta pčela. I ne samo da se smanjuje broj vrsta, nego se smanjuje i brojnost populacija postojećih vrsta. U poslednje 2 decenije naučnici su želeli da utvrde koji su to glavni negativni faktori koji utiču na pčele i došli su do 5 najnegativnijih faktora. Jedan od njih je uništavanje i fragmentacija staništa. Zatim tu je intenzivna poljoprivreda i novo raširena praksa gajenja monokultura na ogromnim prostranstvima, što nikako nije dobro za pčele. Treći faktor je prekomerna upotreba pesticida, opet povezano sa poljoprivredom, ali opet jako negativno s obzirom da su pčele hronično izložene pesticidima. Tu su patogeni paraziti koji su povezani sa invazivnim vrstama koje čovek nenamerno, ali opet čovek donosi u nove prostore. I na peti faktor su klimatske promene. Već sam pomenula da postoji jako puno negativnih faktora koji izaziva čovek, koji negativno utiču na pčele i na većinu od njih teško možemo da utičemo, barem mi pojedinci. Međutim, ipak ima dosta stvari koje svako od nas vrlo jednostavno može da učini da pomogne pčelama. Ja ću nabrojati samo nekoliko stvari. Recimo, ukoliko sadite cveće, bilo da se radi o bašti, terasi ili čak i prozoru, setite se da izaberete medonosno cveće. Znači, vama će podjednako biti lepo, a jednostavno raspitajte se koje su to vrste koje žive u vašem podneblju, a medonosne su, to jest predstavljaju hranu za pčele. Na taj način ćete svakako pomoći pčelama. Takođe, pokušajte da izbegavate upotrebu pesticida i uopšte bilo kakve hemije u vašoj bašti. Postoji niz načina na koje možete da se borite protiv štetočina, a da izbegnete pesticide. Uvek se možete zabaviti pravljanjem jednog hotela za pčele. Postoje uputstva na internetu o tome. Time ćete pomoći tim vrstama koje se gnezde u takvom tipu supstrata da prosto imaju više mesta za gnežđenje. I pomenut ću recimo i mozaično košenje, koji je danas sve više raširen pristup upravljanja čak i javnih površina u Evropi. O čemu se tu radi? Jednostavno, kada kosite svoj travnjak, kosite ga u fazama. Nemojte pokositi sve, jer vi košenjem u stvari sklanjate hranu za pčele. Sasvim je u redu, čak će biti pozitivno ne samo za pčele, nego za celokupan biodiverzitet jednog predela, ukoliko se kosi u fazama i ukoliko se ne kosi često.